Viliamu maile sao tatu jamaa. Suma ya apostolo, suma ya pasta, Viliamu Mafo'e. Ya ono watu leo sama kudeo, wanamama kama kai pole, lai karawal, ya wapenao kuru mai, ya rona, wow. Suma ya apostolo ya Viliamu Mafo'e. La guia ai for tu pau. Fio ai ya o pitoma. La loto lo waki mo tu pau. Ya fa pea. Palu ya santa lawa, ma ku ya to e frat. La guia foi io stave mo un totua. A fio ya o sino. Vai falo salvaras. Kalau tolong mereka melepak, oh punya tu itu sama. Oh iya lah, lagi dia. Ai matok de beli ya no. Atau fafi lo yang tuai mana farol. Ya tuai itu na, lalu fio itu na le kalesia. Lavina Mafo'e, apel no faro. A whenua atu ni pai o a inga rua. A inga te tewe, a inga tauranga. Mo whai o whakasi mai ni ne whia. E fwoi mea wanoa, a tau te whawhenua e tuai pai o le tua e ala na whainga mea. O risi, o rupe sa whanele, mai masa. O risi, tai toanga maunga. O risi foi sai fui. Ele o fui fantástico. Lupe sa lá es. Ora le lo fa male amre nei o le tuo. Il nei fa mo mo. Bele foi io ma tu tu fa pe a tua. A fio mai. Ela mai o a. Su mai mo le mai. A wala ta tu sauni. Ora ta tu wala tu ya. Ya wani tia le mana le tua le nefia. Ye yai lona whaunga mai raba le amutama. Ye yao lona whaunga.
tamu whana mo tamu. Na whai ngoe na matutina. O le tina o le matutina. E masani no nofo isaina. E au ki leo ne. Ilo no tamu. Ala kula e pasi i le market. O na sabari la ia. A o atura le maa o Viliamu la ia. O na saufa e na ura ia na kapa. A uma to e fa wa na ia. O le taku mai na o laua a mai matutina i whaina. O na saura ia. Sau to saufa i. Ai kau fua le taxi a o whaina. E tau nuu atu whaina. Ai sau i tala. Ua whanau tala. E mai o tina. O ai ni mo tama. O ana lo matua lea. Na te whaingoa uma matou. O lo ngore i ne o tupa sama. A o lo ngore whaingoa ia o lo matua lea. O e lia. O le si no, o le si eti. O ingo ia i noe. O ingo kuspaia. A le lila lea Viliamu. Whamai. Le matou lo matua. E le ai se kamaka i ngoi a Viliamu kako aina. Ai whamai ala. Pese, pero fitana lo matua. Whamai. O le kama loa la le ngoi a Viliamu. Io anche Viliamu. Lai keu mai o. O le ngoi kamalea. O kamalea. O le kama loa. Ai saka i spefi au lomo kua. O le whaile mangalia. O se missionare. Na maia le tara le io anche Viliamu. Le lai ero na maafa manatura i mo le kutu. Le mo atu. Ke doa i keni whangawani demu. He's just like him. Leo ka mori mawina i whanau mai whanau Viliamu. E sao. Kera ta umoni o kaka. E o e whai missionari. Ia, o le mako aina tamā. O mātou o lupe whaalele peko lima e peko o mako. Leo whai whia. E o uma i ai sau uma kamane. Influence mako ora. Ngala. O a uma mawhafsama i ma kamane. I mea uma. Wa au suka i a Viliamu ia. O a o makai o mako aina o ke makua. O ke lango ina le muri maula vinga. So se me fai e mako ai. E longo wa mawina. E anu fai. E le ngaka o ia o le oma. A o ia o le taka. He was born as a leader. Viliamu was born as a leader. And born as a servant. Leo ka whanau uma i. Quality. Kene la koimi. Kama fai Viliamu oma o lo Viliamu. I mean, ele o whaka ki anu whaini mea pe kalepe mea pe ngau. Aro ngā pāki. E mi o sawa i Samoa. Wa wha aku da vinga pe ati ti me o laku wha. Wa o kia laku o foi mahonga kaparipo. Aso a koa. O e fia ke Viliamu ka. He's a spokesman. A o lele i amagari karisi. O le kaini Youth for Christ. E ini skemi na la koe Viliamu. La kura Viliamu e whaini mako whaini. Ma oso. A o kilo kuna. La kua Viliamu oso le wai me whaini ili e kuku mo whakawa. E mai no whiarwa. Ke mankua kalantara Viliamu. A manga o se meni ni. Masianka mai akana. O peo le hao ora ke kilo ba. O kilo Viliamu kampalau. O ants. O ki kala, o ka, e mili ya. E se no, wa mabi. Ma so chete. Ma ile se o le ke ufo. Ma i mauni me o le e ku ngani prebi. O ba, ya. No mai mauni ya. O le su e me fa ya fa i mara o fe pes. A la fa o moe e a mai mo le Youth for Christ. O fa ko e ke ma. O mai o mea i mako whai. Ai se o kara noa la da lai ki. Pe au mai. Ia nga a le hasera.
ia saura whakaukasi ki e koru. Whakausa whakukasi ki e whai mapaki. Whakuro korua, kei minga. Whai a se mea. Aru makupaki. Ngā o ngāra rao, kasui mo mea whangmanos. When they drunk, and I say, Paras, kako prana le sa usi mga afai. At kami la ko out of the pinya la naman ma friend. Wa out of one pinya. Pa politi fashion fai. Wala ko finga. Abe ye ka ko fai ni. E abe mo ko be. Ai ako ko manga ma o. E fa causa si fai fo. O le ko fa le garantia ni me fo. Na alu ngana la ko Viliamu ngana sawa Viliamu kan rofa o ke fai ave mo fai pa wan de ka kula piki ka mari ai ave mo le fai ya ne sawa ka ka ko ni surprise sabai yo ya pa kai ngana o ka ya mo sepi marana ba ai mai aba e la ko problema da se per fare che ko sui ma fa ya kalau orang mahir orang kerja, ai jangan tidak ada orang. Oke, fakai ye kali siap berkisi, isaina. O inga train Viliamu as a leader, as a servant, obedience. Orang start. Dalam kau inga raya awak yang berkisi, lalakan inga kaya. Lagi ni malolo, au I komuya. When Viliamu was 15 years old, he passed his preacher certificate. Kusingan alaw faife au koya alaw fayawa. Probably I'm not sure. He was the youngest preacher in the Methodist in that district. 15 years old. Is a very young man, not only 15 years old, but he is the leader in the youth, and also he's a leader at our youth, our choir. He is the leader of the youth for Christ, and he has a group. A study group in China, in our family, our house. Moara, one of them. And I think it's very something people, pastors, come from that cell group. He went to the elders of the village. So I'm going to cut you the moon. My father is a fighting like a Bible. The youth for Christ. And all these young people came in, so they because he started from when he was young. That's what I proved myself. He was born as a leader. He is a great leader. Set the example. Okay, mo ni mamu ina. Ye kami no fair plan. Of pasila wa on education, Viliamu sa on kulang dua sing. Umur kulang dua sing adu fanyata. Le kumaro la kumaro. Umur kumaro adu fais pena adu ya fa fanya ona. O fa kula ya Viliamu ele yo asesio ka ko fa ma le mo ma pasila wa fa fanya. Okay, ba kuno o yusi. O isore pa ila stadi ya Viliamu ate o dia o leo pasi o leo faya o elbea o fa okay Christmas ora ai lele mai ai uchi al waqtu musida o ka fia o fa ko ya na o ma fa ma vai o mo ko masi Viliamu e fai ma ko paki e mofo ko ma ko paki ma pese. It doesn't matter to him. Angale fire merna, angale kilo Yesu le yakin. Kile kayo marlulu fama. Kana wakle di do na kwayu. Wa ka ile kaka iya umo usomo kufafi
our holiday, a long weekend, that we come dancing a beer each, and we stay at the weekend, play poker and drunk. No church. No church. He never tell me, but his action, like action speak louder. Lama Yesu kilo ya. Jangan fo inga ol sa. Apa? Onia kawa ol sa. Amin. Onia la que strapola. Mai kala dia tui. Orta ko ai no ko ai ko sama lunga ko mai lang ile ai lunga ko na. Eu mai ka ko ina. Ai vai o ma lo le sama lunga. Por kana la bidam. O ma lo le sama lunga. A o ko le o ke vai ko ale ba ko ba ma ka sa sa ta. Ngai yang o la lo mo vai ma lo. Come down. Ya over. Afai la Viliamu. Orka ko ai ne famu. E fa fer ma de se famu ma. Kani de ko. Ma e ona. Ya. Ikelo. Ngo kalia lo Yesu ka ga ira solo ba ya na ko ai na ko. Yo o manteni e fa ora in umana ko fa. Amen. Fa ora in umana ko ai. Na so. Na uma couple in life of Viliamu, he tells me that I close in my relationship. Oh, move ai sia so. O bi ma na makamo. Pemai na wa lo Viliamu il koru masima Christmas ke longo mo pingingal kamalo ya sekala ay mai perfengana that's how Mafo'e manager. In fact, I want a reference for my brother. You want to come back here, I give you $1,000. Ame kamalo ngungu kamalo ay mafae po ko manang certificate or depare que a famille yo depare que a famille e aí tem ala a famille cai no mai musila a temine a misia temine o que vai dar que vai fazer um bebê deu uma opportunity and he came back here 3 months later. He come back to New Zealand and ele mara ko lima masima famille. Can I talk to you? I said, of course. Come for a weekend. He came and he said, I'm sorry. I have a call from God. A call from God? Did God talk to you? Well, no, Father, do you talk to God? But yes, he called me last night. He told me to go back to Samoa. So what are you going to do in Samoa? I'm like, I don't know. He just commanded me. He just told me to go back to Samoa. That's all. Just go back. Maybe you don't understand the things of God. You have to receive the call first. If you obey, then you go to the next level. And the next level. But all you take it out of all you take it out
anga le fai mai tu e akile paulia kala kai lima masina le fai ngā runga musida e lena la kukemika e ngofu resin ai le fai ngā runga e le noa ma kwa ina o fenele i kakarea al fai la ko fini ngofu e e mo step ko mo ngai mo fa pe awan kama ka kala alo ngero fai e no po aba e malo mo di makan ai ngofu ina na all day long e o mo le ai ma fai ngā runga pasa fai se no me ai ko e la kala ka ma ha alo ko ai ko la fia fai kau o kuspai a o yes ya escola que la cola kumba ya foi pese sempre me la ko fai pese e kumbe e kusti e pese alla che spiega Viliamu every Saturday they average e lei lo ha ma qua io fede le verso ai che ma guarda la scuola o la conclusione speak ma preacher ai pese la fai pese a sempre prima no so he doing that for 5 months. After 5 months, he come back to Viliamu. Okay, son. Okay, brother. Okay, brother. Yeah, one day, I don't come out. I know what I am going to do. Why they are Viliamu will come out. In our relationship with Viliamu, I saw the Calisia, I was a kind of sick on my back. I am a poor valley. Ele é faro, algo que ele é. Que fio é para ele faro, sabe? Ela o ia no oi lá, cara ele é a lá ele faro. Ai caminhando, faro que. Faro ia, I know he's humble. O fama o ia no cara o mamma, o fama o. So ang sa may kole kafam kalahara kumeria e aonga isi fia kalaka ele umana malama kalaka ke role le rumor sa ferwa i kaliske kema o sa wa isi vipora ko fa no mo so ni akio e isi me filma la filo não vou falar no ele com a Viliamu. Falar no ele com ele Viliamu. Ele falar no. Eu calma eu falei não. O falo que do mana umena. Que do mana umena e fa yemi pouco. Ale da com curto. Awang e falo nothing but the truth. Viliamu, he died on his passion. Passion. He has the passion of his calling. Não que Viliamu ele é o semana. Não que Viliamu é o passion em na leitura vai ao ingalho e com como samo. Amém. O fala esse assunto. O que o carro faz isso. One, what they are no match. When they say me, o facu de cua, vai pula o bala. Vai bala a unha câmera, besauka malaka. O que fiam samo, ar caminho de bela o wiki. Daí ni bisa o ya, e no o faferno, mãe. Facu de tua, you make the way where is no way. O que fiai? O bom Ole fa o cura bom, mas que fia o mai, fa cura o leal, a esse me cupo ya Viliamu, I feel guilty in my whole life because I have to go and do something. Yeah. I think mama fa ko ba yung Viliamu mo ba ya mo. Or ko inga ya. Kamu belum kemana pun, lelah usul kaya fashion, aplikasi dia, file aplikasi dia sama, ya ma sawu malu ngau fan, tipu lima bagi suri, a few kamu file aplikasi,
Awalang kali Elea. Awai rumah, kayu kecil-kecil yang bukan Viliamu. Oleh mele ini kolom. Markat Viliamu kecil lagi ada fasong lagi. Oleh India, orang ada sah. Ini, saya bisa makan apa macam. Oleh apa mau makan berkaitan, oleh kakak ikanisi. Kau harus sabar dia. Oleh lawa aku bisa isam. Kau harus sabar dia untuk sama yang ini. Oleh usaha ini yang dia lensi. Lepas ya orang ini dah sama. Ay umakulang, ale umay. O fakirwa may ibarang, pekirwa la anusan. Fakirwa may ibarang, o kere bayaw, kubilang ni sa baraw. O yun ay sa baraw. Fakirwa may ibarang, ya pangak nomor 5 lumulong. Change his mind right now. Ya Allah na sa fufay kan mga family. Merfami o fakiara mina eska ko mafkama o fanga wo o au hana o Filipo ya ma ko fanga ka kalawo ya ma ko kalawo ma di ko ma kalawo na suye ni ma fo ora kala ko fai mira ale o mo fai no me misa wale ko sabu wale fi sabu se fa sama ya o wa ma pa wa do a misa na ka jawan a le ko o wa na ma ya Lea o foi. E sidi le koa ke lea no maloko I le koa ke a lea o. O oyo ska ka famora. A fai ke lea no musina. Lea le me ke lea no ke vale le vale le ko mi le uba. A ke a o foi ko ke mai. A weles eliso le o ma ko ba ya o la wa usta. O misa male ka le si sa o sa bo Orang nama orang tiada musila, orang ke porokan. Loa ila ingalo famo rumah, kele faizinga la famo rumah ya. Ya wafiu Viliamu kuran. Eventually, para awena bima, oleh nama, eofua, kelawe erudia, elefian. He knows, elefian ay omolusta, melong famona. Ya Allah apa? Pasal oleh apa nak fai? Ale, kau kiki ale mai. Ya umar le ya, o kurai o fia lagi. O Afrika misia o baba o makafa. Ina, abdil kira ya o pe uma o bai kama. He didn't have a time without dad. When he died, I think he's only 3 months old. He's 3 months old. He was a very young man, young baby. If I know Viliamu, ele ia se mafukanga whakamā renga ko maui, kere o family. He had no experience with father. The only father, he told me one day, e o mai ia me kukisi kau kanongo me kise whainu I ele mo ia whia sola. E sāba vani me I seima. Sāba vani ma I a o whai mafukanga ale youth for Christ. E sāba vani me I seima I tapia. A umoko sāba vani. E mea ni I pōpōngi sāna se patapani. Ai ke ua mai o le whāra ni la. Le kanongo Chris. Ta whāra ni la. O leo ko a violo ia Viliamu. Le meka o tama. Le mo le lofa fa tama. Nga whamenga kangi kwale I le waiusu. Kangi a I kausena. O ma o lefa ko anga I loa. Anga ke lipa ai se. Se lofa.
Whakalongo, Yosua Seyuli, ya Mafo'e utamalitai, ya siata, ya wao ya tali matua tohina. Ya, ya no se si fa pepo, se neo se mai to ileai, ole hafi matua tohina. Ya, maitai dia Berlin, Yeleng Mafo'e. Ya wasuya fatura fermo ya Berlin Seyu. Ya wa woman sai leng oma oloto yo. Amen. Ya. Ole ya sausi watali na mo na wit. So fast mafana. Ya ole tuane baeria Denile ngoya miche ya po denile faino la mentorina ya Viliamu Joshua Seyul ya sitala foi tende foi na manvia yetu ya mawe ala ifana ya iwe tisili toina na uma foi esque mortama ya no wave toina falalo vai ser more natural tal film na tali awale first grandchild ya toina ya Boy, tadi utoso ile ni tutomole fieta setulo ole a fenta to ile taua me atoina boy ngo tama ya inawa wa mai fofo ya tamo wa tangi mai na mato wa malabina ma Christmas chanina na mutfa tani fofo ya eu matama fofo o sham fofo mata oi wa mai fofo ta mai fofo ta mo ko ya amatorina eu mawali no tama ya aya lela fai mol tama ya vijay ui abela yo Viliamu China mai ya o Viliamu Joshua lela fai mol tama amen ese ole foi au fa pia kwa ya wa koro oi ese ni tama Maria Stevie Chính trong phản ngôi phải ngôi mới ạ. Ya, Maria Russo. Aaron Sitale phải ngôi mới Russo. Sele, ngôi lalo lotto di Torino. Setengah cai. Icau Ali mai wa osona. Sona cari ikan cula fono. Ya, ofo tawego isi taimi be tamuli da titala toina ti fa per toina ai ti fi pepe este ya but Solomon I'll be more than happy to call him dad. Jawab biasa kira dad apa betul. Wife and dad may do and I know what figure out yeah Doina is such a humble person, down to earth. Today go up namano wala mo foi a wisi tamo ya stana te lavali ya yo le ya steina ya ni tana cha yo swa ya na ya cha ye che mo na foi ma foi na ma cha e do ya go for school to a man time mero fatu bisi do ya
You're born na Mafo'e. Ia ki tala ka alo loe. Mafo'e. So au mano mafitia mai fo i lo sta. Tasi fo i. Ia. Alo fa talu. O lo. Ole. Versale tende na ma to ina ma. Pa ma lo se ma to no. Tabo. Temila. Lo to le diru si kwa tabo. Ma lo si to ina. Ma te yo le uno. Tosu ma to. Ya pina le mena mi se e mau. Sau listalina, anu listalina. Ya ai no mafitia lo. O fa pe ale ai. Ya fa te tai le ne to ina. Ya fa ku fam tala. O wa ku kan fa talo. To masina. Ole mana o ma tu pito. Ya fi fa so to lo. Wala ba ya le meo. Feo ya tu tu fa ma mai mai. So mai ya. I wanted to, settle down. But I know. You'll tell it it's for. Talo lady. Ahora no sabe lo otro. Eu sabe ter mergoshi. Eu te tiro só. Tiro. Ao te tiro ao te tiro. Eu sabe o malima malimi vai matar. O tu matar ia levar para isso. Teoro. Ya walu ayewa. O atu foi a siani ma matos. Eu fai matou lá meu. Veia o olha porto e foi o fai tá. Eu te vai vai. Te voy a mana o mana. O fi faz o to o lei. Si tangata te le tau sauma to so mai. Tu le tu te le mana asitine tau drink mai te le mana asisi sa fa folinga. Te mana sana te sa support au mana le tu. Tangata support le mission. Mana mission o mai to no win. I even mentioned to God characters of my spiritual mother. You know, if I'm eating all that too, it's not just something to be a young. I really don't know. I tap in and we enjoy the vinality. Yeah, to cut the story short, you know, Tani too. Oh, he made it to my title already. So they tell me, you know, Tani, but we need to go. Yeah, well, Christopher Mafo'e. I just want to say, of Taile Toa Musitama, we are Maya Poa. Jenu Tamata for Mana Ositama, Rofia, Idum Fana. Yeah, I am so blessed, and I don't know why I'm here, and I don't know about people, but I am very blessed to have him as my dad. General, from the young tour, you know, Leo Rama. Yeah, also, no, I don't know him. And I want God, go you from God. I'm excited. Yeah. I want to talk about the God's couple love. Now, so you're doing the God's couple love. You get a lot of love. I live at you know. But you know, I don't want to say this as
pēsese. O te rewa ai se rofo whare atua. O te rewa ai hoi winga whare atua. I don't want to mean in a different way, but o ai se servant, as a father, e roto, le rofa, le love, le kape love, le rofa whare atua. I've never seen anyone e se rofa whapea. Ia, whaapera pa whawe tua me tusi. O te rei ai I le atua, mana winga, but I've seen God through you. And I don't want to make it sound like wrong, but I've seen his heart, mana loko I le apua. He's so devoted, you know, when le atua. And I've seen his love to us, to all of us. So se tamata watu I matou whare. E le mawhai e dad, o na say no, e talia, e no, e le mwhainga whake, le e le tani yasi, si a henga le. E tō mawhai lawa nai e talia. Tu sa whai ko le ara tō ina si se, la tō ina saule so, I mako whara, e talia lawa tō ina. O le si mea le, so se tamata lawa e aru atu na o Yesu so soanu. E tamo whai lawa dai le meet, le need o tamata lea. Tu sape e se tupe no na ato. E ke ia, ma, mea me, se mea i se mea I kua mako. Ia, o wara, ma mea, se mea. Ia, e kamu whai e sko I ma, tu sape e se. I've seen her struggle sometimes. I thought my family always tomorrow and sometimes they miss the need. Yeah, when we see that fear, farmers, if I go, they a lot of people. Tu só com uma troca aí que o Sarah, o Sarah Role, everyone, Josh, ele só vai ver o California. Sicilia la le dire no e pusa mama ko fa io so I'm blessed to look how we know feel about finale ka kele mga oe papel fasi o ma look la vole dita tu sapere ai se tu pe ton fa la bata fa tani o therefore I o sa fa pan and if I put the body on the side, we'll live up here on the side of the water, but yeah, so you know. Get a fair side, when I said the side way, but I mean, Mario, I get him. Then I don't fight one, but this way I come on. I don't fight. I don't fight out of the way. So, if you know, I see my ring up there. Ela como vai por baixo fogo. O le si mea o ai a tele, ele maruru. O le ana mas pouca lá. Eu não te travel foi there, falo on for my. Eu walk foi pasta sempre people. Pasta ruli ya so o pouca lá. Ya ka te ro fas ko ina. Ai ele se maka loa fa pe ele me fa. He will go. Usori mena kupia that. Our luck will too. He's got that heart for really go for whatever. So I like my pneumonia because we've been treating his pneumonia performing for a little bit now. A fighter, he will go for it. For ele pole power me la una pole tu. Power me la una pole tu. Ia o loto zama. I'm not saying they won't go that far, but I've seen that he will push, he will go. That's his heart until very close. He's my friend, role model, mentor, my boss, my leader, my everything. He was yes and no of our family,
Mr. No. So, Gelaro came in with Mr. No. I yell at them, okay, Mamma. Yeah, okay, I'm going to go and I'm okay on the area, or go come out. Yeah, I'm okay, go out, go in the area. My God came to that's the kind of going on. Yeah. Yes, he was, we called him Mr. No. We asked, Mom, Kasiari Kala, asked, Yo tira o ai mamafutana motoi. Ma ua va the father and son were stuck. So we were the young man kaki poko ala fa uska ya mo le mo ai uska ya ela si me que uska que do for ya que vai me do pai. Ya ai que na ko fa. Ko ya ai mo le na mo le Vale, ni no. Ya le come fare il prova. He looks out for us to see mai pe o mato ai. So se maliu lava e mo te oi. E mo te o kaka e mo rolema. E vili na ko e taro. O fa. Ya. Pe pose lau mesko ena e mini mea mako. He's that kind of person. He will give to anybody. Ele ke kai po pole nei ana yo. A Mafo'e mai ya tu mau ona mana de tu ara ma oso te ki tu fo'i mai ai ba Mafo'e ni mana de tu. Ele se ma to se tu no se tupe. Tu leo ele ya DJ no spoiler o io DJ no ai fa o que esse ma ko io ma ele será como faz a fa pensa se o mato e ya mi se ao fatta tanto when we go to for favorite mato fatta tanto là c'est comme il faut y être ele é muito ino e a fa per la fai ela kutai ile ofa esse e fa trattare con i nostri con un momento e nostri ya to far us to he will wait for everyone to come back. Yeah, all my characters. I want to talk about the characters. Sorry. He's a very humble man, very looks more lovely. I only wish him more notorious. He's a man of faith. He moves by faith. If I think what, or she tell me to know to that, I have a very man or it's a good love. Yeah, only I'm a loop. So the craft me not a panic. I'm a loop, so you know, please. Well, I feel the bishop, so I know, time move. They move first, and I've learned a lot. Yeah, we'll say a little bit of story time, very fast. All in New Zealand, I went to college, so I got a scholarship from Makati University in New Zealand. Viliamu there, to Manao to Samoa Onfa missionary. Yeah, we're more for Viliamu in New Zealand, was something you know, like everybody else. I really didn't come back. Make before we come from missionary, they so in missionary. Yeah, and then that's where I kind of picked the decision. I was a sales for you. Yeah, you're a fair. You know, I have kind of there. He told us, yeah, that answer. So, it's a more than matter one. I was backing him for how many years, and now we're mature. I want to find out a back in the dance ministry. But
O lana tala lava e li tinga ina awala au lea o whamai. O le hame tuku ia nei. O sirie, o tai, o koe koe fo ilo Samoa, te mi moko le nisi, e ni malama. Koe fo ilo o ia, o la kura ia, ka hau whiro ke ni gara sa koe pese na, o koe whiro ke osi nei, e oe, ai whamai le, e hai. Pea, e whai ure le kuia mai, ai o i whamano si koe pese, o e kākā moneli. Olo na roto na e mātou, o se tara te mo mātou whāna, o ai se tianga nei nisi, o lona roto lava lea, au ni nisi se tianga. Mai e mātou ola, mo ne li. I know tonight there will be a lot of you that will witness and talk about Dad's life, that he's touched a lot of us. Yeah, I'll see Natala. Yeah, Dad. In Mama of Tama, so Shaina, a black sheep. Yeah, Lotus is the brown sheep, right? What we are from telephone. Only Mount Tamil Tama, Samaya, Lofati, Yatia. We have Tala Chris. He's not a person that shows a side of love. And if I to Sana Lofa was Tama for Ia for Tua Olama to what? And all he would say all the time, and take my told now is, live for God. There's nothing better than living for God. Yeah, anyways, he take me, got distracted, he's taking. But he was always there to guide us. From Tome to Mato. Yeah. Oh, Jeno Temi Mate, Tatanua Tamagi, Eya Pote. So I'm going to let you know, yeah, that's what I know for you. I'm going to lifestyle. If you're not going to take me, when I tell you, take me, if you see Tamani, yeah, what's my, if you see me for 2 months, or I'm going to fight, yeah, Missy, what we did. Is a fight, yeah. What to see the fear of Taylor and say Taylor, yeah. When they come out and fight business, the reason why he did it for his kids was I all the time if I can bring a lot to pay time, my little pay time if I could go. When Messa, I want to my yasoya. It's in a little no time. Yeah, I built a wall in a fire. I will tell if I remember bring a lot to my tata. Elia se pone me a te mato, e tu uma, a mato mai e whai marunga le atua. Ia. E wawela utala, ia, musina tala, matala tuai, ia, Olobotas, on my 21st. Yeah, this was about 2 years ago. And you never get it, you didn't get it. So, matala mai, sa tuai ni tamaga, matala, ia, pero tutupai mo lo lama ya mai no fo no ya de fa no ya Edwin ya amiru me middle name ya Viliamu ya but take so far now I middle mo o totua
Ia. O te mina sa whaile crusade ngia i kia ngai mo ia Edwin. Ino kosi le fio o tō. Ia whitau I tōnu haro whanau tōtua. A whaile crusade ma. Sa tūla first whanua ia Viliamu. Ai whamai tamane le ai. Whamiro ne mea ia. Ai whaingoro au ia Edwin. Ia o mea tu se sira mai. Ia o pei au se intia. Ia o no le whaingoa o le intia lea o le evangelist. Mai India, I ngoia Edwin. E no po Edwin Besar, po Edwin Singh, e no o la whamarosila o rotas o mai Edwin. You are named after these great men of God. Tam whaingo e o lai. Tam whai e o mai se tūlanga whapena, orana. Ia, so tūlunga nā teino whai a dad. Whaktai lava. Au te loa. A mau aso kofki a komo. Si, wina. Yeah, there Dad. I thank God before you went to heaven. Na whahau koe lo tofti a komo. Ale yalu Dad. Yeah. Whaktai e nā teini na live on TV. Na meni mai e tina ne whamalingi aroi mata Dad. E ke roma linga roi macha wai atu e ila wau mobi ala na tali ia ia, ale wha umapsis wam talaka. Whaftai lava ni pārisia mora lefa mai ni whanau to ina. A toa ai ni tua I teina matua ina. Ia, o maua forward Batman Mansina. Nei ma se si laro for 3 years out. Kama ngāro to roa la extra. That it's been it's been a privilege to be your son, and it's been an honor to call you Dad. Dad, I salute you today. Thank you for everything. Of Taylor, beloved Noah, Viliamu. God is good. All the time. Here to an exercise, and Noah, the church of Lina. Now, we get that. We said, Lord, Tato and Valencia, and God is what our man is Christ. Yeah, or Tony New. Like we go the book, yeah, yeah, and I assume my tudo kalau orang fain no tersang situ lo orang fain no tersang orang mustang melecu untuk betuino langsung baik sesuai apa terjadi kamu bah dia nak baik betul dia deh kalau dia orang macam apa The Lord giveth and the Lord taketh. Blessed be the name of the Lord. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. And at 25 someone wow, or for little me. Yet being so what is a total one? Yet look to Ina. For the soul to Ina. Gustavo Ila. Maria and yeah. Well, someone found the walk. And mom said that I was the only one. My late dad gave me my wife. I'm not too lighty. It's your first day at that. I want for you to see up and make city Paris. Yeah, that gives you pull out. Young man, I'm for you, but I to you. Yeah. While they're pulling out, while to show him bill. I don't know, I don't know what.
Ia kasi pela fasinga koe ina ia. Ole koe pelo e fōi. When we were younger, Dad always explained to us the kind of life that we're going to live as whanau of Viliamu. Amen, whai na mātou whai. Amen, whai na mātou whai. He taught us the ways of the Lord. Help us to understand why, because many times we always question why. He was a very creative father in so many things. Afani akema. Ia makosiva ia whai end of the year. Performance here, they perform group. He's always the one, the Mafo'e family. He was always the last minute person. Even creating skits, he was a very creative man. Designing clothes or food. He was a songwriter. Bowling, pool table. He was a very sporty man too. Yeah. He was a loving man, loving father, not just to us, but to many people. And then Viliamu. If you're wishing someone, finally see your booking. If I am calling my phone, Viliamu, say Dad always go to Mount Fiala to seek the Lord. So when Dad made a retreat to a 40 mile, just to see, oh my man, for Talai, I'll mount it wasn't just the church or family, but each and one of us. Page. He's always trying to build something. I told him find out. Mama
Eu tenho Senhor, what get you this was his heart. He devoted his life to church, to ministry, and this was his heart for us too. All his life, all his strength, all his time. We always see God in, not only in what ecclesia of lands and Mafo'e, and Mafo'e, on the yellow to you, Manuia, or Matata, I don't know Mato. He was a very bold man too. He's very bold in speaking the word of God. So we salve Mato Fano, we send them Mato Fano. Foi lá mesmo, o dele morreu, foi ele papo, gasta que paia, pois não foi. Aí foi semana, foi tomar, aí sempre passar o seu almoço ainda, ela foi telling my mom, and then mom will talk to us about something, if aí eu ia, não ia fazer, ela vai me telling my mom. He wants the best for everyone. He wants to see the best in anyone. He told us to honor God with everything. Honor God with our lives. Honor God with our treasures in our hearts. And he told us that agape love. Lalo fala bem, so not really. Si vai no mundo. Trong trong mai chơi mấy đi ông phật châu vợ rồi đầu mua bắt chạy luôn lên nó bắt chạy rồi qua leo Katerina cho mà sang nó bắt chạy đi số xin ya nó có phải ăn chạy sao muốn máu mà phụ vợ mà cha mà chả leo eu não estou cheio de frio. Itu jauh macam kopi, semua ini lu baca dia cuma ya lecu cuat. Asyik fai lah masih nak cuma tangan dia dia faham boleh. Fai doi fai dengan liam lecu ni nak dia boleh apostol. Ini macam maftana boleh. Malu macam orang cuma ni kasi. Bawa satu macam orang lalu dicacai dengan sungai apostol, lalu itu orang bisa. Ini orang ini, araf fatama, ya ujungul magun naik fama orang yang pacaran Mafo'e. My family knows me. Wow. Yeah, I'm family too. It's good to serve him. It's good to talk to him. Anyways, we're going to
Tani lontopla o kudang Mafo'e. Tani kaina kudang. Ya jenis pemutaran ono kitai. Wala mo to. Pasta kile sama o maum ya. Apa dia fortu arabino. Jadi kita orang Viliamu itu emosi Viliamu fabia. Dia ni ya, perfakai nam deflas. Jadi, otulian Mafo'e. Kalau saya pasti tak pakai. Jadi apa? Ma, sebagai tenang deh. Ini bukan it's listening to my for idiots who are going to go out and look for it tonight. So now it's still that we say I'm not told. It's a woman to work and work out now. I'll tell you to love like a woman. I'm the day I take my time. Tell you the one year and a woman. I'll fast as my Lord. Let's go. Right up. Right. Fai tu le tafu mama misu Cristo. Dia aku sila ku kalame ya kakak misu gua ya Nico. Dia au vele si fana tafsir le shuma ya apostolo ya fa pe tu el vida. Ya astan pula mana gua ka ku mau wala na le mana ro fe ku e sumra ko. Ya ka ku mafu ko mo ngi. Ya olanga Ang wenga nga ya fo na wenga de po ya mo fo mai ang wenga de mo fe ka ko ka sia Oi esse é cara não vai dizer yo stan bubu le maftanga ma apostolo yo ma ko le no yushi ya awa foi de kapsinga ni semua apostolo utama ya, jika makala kuai Afrika ku inga ke ko fa pe mo Afrika Viliamu doi e fai usila ya la ko fala long mai ma ya la makala ko koi o se ta mali e te mo na bina ya ale mo maule fa fenga ya hasta malaki e al ke mi sa malaki fa ya exercise si ke ya e vai melhor para escola sa ka vai na lo fai na posko lo i marki e umbia e ya moe ko ina e ya fa be ma lo posta sumai lo e fa ka le exercise ko ina to ara na mo ko ina ka fa ya marki lo moe ya na ko lo também ma oi caiao lá ya anu lo marki ai foi pura mais ya malaki pemangalo mereka ya on a serious note ya ole fortai le tu longa le mato ai na toa to singa tama no la le tu ole fortai lua fortai la vida Mafo'e oh man the kele o from makala ile she's a prayer warrior. Man, she's everything, man. Apostle Viliamu, you know, it's a blessing for me, you know, to see this witness, God's hand in the and let's first time the committee worldwide, the family, the lady, a woman. Ya, male pastai puli, oi pastai o pastai o tina farengan. Ya, boleh pastai yo tina sakwa. Ya, maro na mom sitting ya wana. Pastai le to mo oi ana e yo tina e fengo ni shila e kausi ya. Yo ya na wenga ya.
ia o me ka mo fai fa mo mole ku me uma and you grant the desires of your heart. Yeah. And that's in the Bible here. So we need to be more Mafo'e. Ia ma fa tai muli ia lo lo tato ka le sia fa tai tele to talo to na pongi mo to ina ia le o tani mai le tu a le o fia mai uma la ia le tu me uma la mo fai a sinta pupu a te ina mo la me mai mo to ina ni ia ko o fa lo mo pingi lo ma mo le o fai ke ti foi na ia au fai poni ele ka o siria fa makala pe o lo e ko ka sawa i te buku ya o sifia nei tinana i to ya e ko rasta ma ko ai ya ko si sle ko rasta yo rasta later or rasta pu later viene tu o lo que te faço yo le tua ko tau na no le tu mai tau onu te tui ara lo uno solo ya Mafo'e le se fa tu la vida ko tau no lo tu no le uno ko tau wa ai ma onu te ua ba mi me tu na wai ko tau no le uno le wa ara se ona na te ua Yo le fifia ya mai ai viene ki be mo i foi portan Yeah, God is good. Lord. All the time. Lord. Yeah, but you know how you don't call him. They are my sutas. Yeah. Only or from this to Fana. What we find out in New Zealand, so we'll for you. If I see fever, I know you're right. I will see fever boss. This is for me to do. Yeah, mom. Yeah. I'll tell you, Lord, so you're in a day. E mga fo ya ka sia kuia ai ya makolo after for easy matung sina ya okere education certificate me ka fo ma ko mali ya no ko lo tire da fo mai na tana to ma to ina sa o ya ka sko ina fe mai a wo so fa ka wa a aka e ka mo le fa se tulo a lo me na fa a lo ma ko lo fa aka ya bisi solo da o si fia mai fa such wa ka mo le sko ina. But I'm grateful, and because I haven't had a proper relationship with my own biological father. So a privilege and an honor to serve him and to call him as my dad. That's it for me. And I'm grateful and I'm thankful, and I'll tell you for and I will still serve, and I'll still honor, and I'll still look out for you. So Dad, I will get bullet. Why do you want I'll get girl, let's see, pro, machanina. Yeah, well, I'm going. But I don't know what I'm going today, the committee worldwide, especially for the California Sila. Yep, my tattoo woman, I've told you, the Malaysia Mato Tinama, so Mafo'e, tell me, say, Mato New Sila. Yeah, okay, okay. Waku me ai ya ia va ai me ona se au na po ar fa no fe ya waku kalo sa ma kalo ya fa fe tai no fa ma mia na tua fa tai no no ya ona tua na fa ma ya tu ni se ma isto ma no ya ne fa fi au ni na la no fa tai le tua fa tai me ko tua me au la fa tai me me ana ko wi ni ono no sai le sio e non la mo che ono de lo somali non sa di ana taro le tuo
Ya eu tu la tu le master chef ora no sao kami. Asal no fala lo fala mo ko me toi. Fala mesta ex benedict ma eu but ele no toma me toi no talo le tuo. A pensana lo male mo le tuo ku ko fo. Ya lo le tuo me mo. Sa Tele whanau ne sia ki mo se no ya o mai ni to ina e ele tro ya wa vera ma to mo o ma mi e to si to ina yo ma to lo le o ta to mo lo na ta to si to ina ya lo le to me mo se fa ko te no si fa ne na mo ko tai no fa to bina Mafo'e Tadi ini Pak nama itu saudara saya. Ini nama saya di mata tu kalau mau ini, ese tahu sih mau mata, ese tahu sih mau la ufana, ya lebih iman orang for itu. Jadi saya for ya mata, ayah seperti Mafo'e. Mas foi ali para não destruir não mais foi o todo mundo ali né família mas foi mais toda a família eu ali era uma chelina Jadi ini foi uma toda foi uma toda e fenta e já teve feito o eu falo isso aí se como me é isso uma ele metal ele metal e se uma faz situação uma ou se ela só uma tempo ou como foi esse era este foi uma alfa super uma é matou olha tudo virtual stake aí Iki pia se turoba, mamãe tu. Iki pia o meu pia o aí a le tu mole. Mas tofu e kofo just this. Assim a minha tem que saber que não. A way taste né. Tá certo, mas tu. A tu faz o kofo mas tem. Já nem não, pode não pode assim. Video call mai, paman dia main sama ya cakap nak